joke to M23, my bro. Don't joke. That is army for the people. Not joke. Don't joke. Move, quickly. Jump, quickly. Hey, quickly. Urupfu rwe rwashenguye benshi. Liyetona Koloneli Wiringoma, ijwi rikomeye rya FCM 23. Inzira y'ubuzima n'urugendo rwe rwa gisirikare. Muri iyi nkuru turagaruka ku mateka ye, uko yinjiye mu gisirikare, uko yageze ku mwanya yari afite muri FCM 23. Liyetona Koloneli Wiringoma ubundi yavukiye ahitwa mu Kinigi mu majyaruguru y'u Rwanda. Ahangaha hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 74. Yavukiye mu muryango w'abana 7, akaba yari umwana wa gatatu. Ise yari umukozi wa leta, naho nyina yari umubyeyi wita ku rugo. Ubuzima bwahindutse cyane mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 86 ubwo se yitabaga Imana. Muri icyo gihe Ngoma wari ufite imyaka 12 yajyanye n'umwe mu bo mu muryango we wari utuye Ikiwanja muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amashuri ye n'itangira ry'ubuzima mu gisirikare. Ngoma yize amashuri abanza mu kigo cya Camp Ebaya Imbanza-Ngungu, aho yakundaga kwitwa Babi mu bandi banyeshuri. Nyuma yaho yakomeje amashuri yisumbuye mu bijyanye n'imibereho rusange social, ndetse akomeza n'amashuri makuru muri ISP Mbanza-Ngungu aho yigaga amateka. Nyuma yo kurangiza amashuri yabaye umwarimu w'amateka n'ubumenyi bw'isi geography. Ariko ubucuti yari afitanye n'abasirikare bamwe baje gushinga umutwe wa 23 bwatumye azamuka mu buryo butandukanye mu gisirikare. Inzira ye muri 23. Wiringoma yinjiye mu gisirikare mu mwaka wa 2012 ubwo mu mutwe wa 23 wari umaze kuvuka. Yari umusirikare wa Sultan Makenga, umwe mu bayobozi bakomeye b'uyu mutwe. Mu bihe bya mbere yagaragaye cyane nk'umwe mu barwanyi bafite imyitozo idasanzwe, bikaba byaratewe n'uko yari afite ubumenyi mu mateka n'ibijyanye n'igisirikare. Uko iminsi yagiye ishira yazamuwe mu ntera kugeza ubwo yagizwe umuvugizi w'uyu mutwe M23 mu rwego rwa gisirikare. Kuzamurwa mu ntera mu ntangiriro za 2024, Wiringoma yazamuye ku ipeti rya Liyetona Koloneli ndetse ahabwa inshingano zikomeye zo gukomeza guhangana n'igitugu cy'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, ndetse n'abasirikare b'ubumwe bwa Afurika bari mu bikorwa byo kurwanya uyu mutwe wa 23. Uyu mwanya watumye agaragara cyane mu itangazamakuru, atanga amakuru ku bikorwa bya FCM 23, agaragaza ko uyu mutwe urimo guharanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ku bihano mpuzamahanga, nyuma yo kuzamurwa mu ntera, akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kamufatiye ibihano. Ibi byatewe n'uko yashinjwe kugira uruhare mu bikorwa by'ihohoterwa n'ibyaha by'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Ibihano yafatiwe byari bifite ingaruka zikomeye, harimo guhagarikirwa umutungo we wose, waba uri ku butaka bw'igihugu bikomeye cyangwa nka Amerika, Uburayi, ndetse no gukumirwa mu ngendo mpuzamahanga. Ubuzima bwe bwite. Wiringoma ni umugabo ufite umugore n'abana 4. Kubera inshingano ze z'igisirikare, ubuzima bwe bwite ntibwamenyekanye cyane mu itangazamakuru, ariko azwiho gukunda umuryango we, kugira uruhare rufatika mu burere bw'abana be. M23 ikomeje ibikorwa byayo, kandi Wiringoma yari umwe mu bakomeje kugaragara mu itangazamakuru nk'ijwi rikomeye ry'uyu mutwe. Ariko kubera ibihano mpuzamahanga, hari impungenge y'uko bishobora kugabanya
imbaraga ze mu gisirikare cya M23, ariko ubu tuvugana ntakiri kubarizwa mu isi y'abazima. Ku bijyanye n'urupfu rwe, reka nabyo tubirebeho uko byagenze. Reka tuvuge ku bijyanye n'urupfu rw'uyu mugabo. Iyi nkuru turi kuyikesha BBC. Umutwe w'inkuru uragira uti umuvugizi w'igisirikare wa M23 yiciwe mu gitero cya drone cy'ingabo za leta. Ibivugwa n'abategetsi. Umuvugizi w'igisirikare w'umutwe w'inyeshyamba wa FCM23 Liyetona Koloneli Wiringoma yiciwe mu gitero cy'indege ntoya z'intambara zitajyamo abapilote zizwi nka drone. Iki gitero cyagabwe n'ingabo za leta mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo DRC mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri, nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru Reuters. Reuters yasubiyemo amagambo y'umudiplomati wo mu karere, umutegetsi mukuru wo mu nyeshyamba n'umujyanama wa leta ya DRC wo mu burengerazuba bw'isi. BBC News gahuzamiryango yagerageje kuvugana na M23 n'ingabo za DRC FARDC. Kugeza ubu ntibirashoboka. Ntacyo leta ya DRC yigeze itangaza ku mugaragaro ku gitero cyiciwe muri Liyetona Koloneli Wiringoma. Ibi bibaye mu gihe ibikorwa by'agahenge bigirwamo uruhare na Qatar bikomeje, aho Kinshasa na M23 byasinye amasezerano i Doha yo gushyiraho uburyo buhuriweho bwo kugenzura agahenge burimo indorerezi za Qatar, Amerika n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU. Ngayo amakuru wamenya ku rupfu rwa Liyetona Koloneli Wiringoma. Mandira subscribe tuyetuwana umunsi ku munsi. Nyita Flash, ini Flash Top TV nk'ibisanzwe. Duhura ubutaha.